Sangyang Surya iki ya lakon nik-nik iki ya lakon jeneng ngajak kedaduh kanthi kalijane sing teko di dewe merasa bangka pulon saini ya Gusti Pate manakah didiang sino panunggo Gusti makin dumur rauh panunggo Gusti Kadi Radaksara saha mahapidana ring sikian didiang nabi wang didiang keke muka siap cari wakil tekong leboning mai kepedukukan tanggung titik mirip dia nibi puan sing ada satu bani mencelap mai buan keririan saya ni tebuan lisen rumah saya ni ke walau jani agung teko mai muka siap keke belum matah pesu mau keliap jenang saya ni semi awang saya kawin ang wakil teko mai mulo tua ngabo ni madan upon teken saya rek salweren kamu benang mau pala benar mau takon ken saya jadi ada saya ke bubu di sini ditakon titik uliannya kadian wakil yakung ane ngemang saya tegak dah disedahkan dados kadi sapun ika bawa jano duwene mau sang sikian didiang sakti mau sang riki dengat dan wetan 10 yen mati dukuh tanggung dia mati didiang iwang nabi malih didiang sampun tuwa didiang nenten aja nih ripadam kewalasane lungsuran didiang apa iwang didiang boleh takunan saya ini waduh agung dosa kurang pati cai apa sek mana si Pramada tekan linggih itu anak aku bija perah cai ngatur orang rayona suot gentak linggih lungsuran suno dan pianak cai ini ane bang cai itu anak takut ya didiang kasengo ngaturang carika lungsuran ngaturang lungsuran petang cai pancai ini siro dikumitan ngajangan carika nabi mawasto carika nabi mawasto lungsuran sekananing saneh peragat nabi jo peragat nika mawasto carika uleng bahas status nasi carikan payo carikan bungkusan yen jagi angge bantet pawenan punika koprayas cita sane mawasto lungsuran punika sane pasil mawasto lungsuran niki didiang aturang itu sane sukelo dalanan mekereng sami punika sampun momah niki jo kena iya saya tur terkait wakil sing ada lain wakil teka mai mula dua
memargiak nyalanak titah kita anak Agung bangcek bangke. Ibu mati menika ngawinake desah para saling kanto. Sampun perakat ya sakti dia beri menjepat. Ledang ide nyaput jiwa permanan dia. Madak sangkan dia padam kerja rahayu jaga delik surya bedak. Kaden sayulian saya ngedelang yang mata. Bila biagung rasa hangan tekenu kodang saya ni. Kalau kini dia nyen saya salah tapi. Biagung saya nyeret ketik saya mes-mes bangkin saya ni. Resolah saya ni sing ada pengerasa tekenu biagung ulin kita las wakil ni bagal. Mai bakal sih. Yen sing mo jeret keteh cai mati. Yen sing dibangku mo cai mati. Cicit. Makasih. Aduh. Udang tiba di aku sing kaya nyeret tadi matan gede jelema. Ukuk tabun titi tebak kukul caine nyenani mirip pramu bela. Kelebihan kelimak juta rebut yang ini yen sing waku macaine. Bangun Cici. Jaga apa jemaah kayaknya nak perangan memocor. Yang mula tulis kidatnya pedagang mati jangan bumbu pakai sahabat lah konya bebat gaya apa beja mak kasih tuh kalau sial kamera yang ngalih gaya pang sukses bawa ke kodok ewah masih tepuk liu nak beli dua kalau saya ada maya nunggu lo mabuk sing dua kayak keras minum keras pemabuk maya sing tagin pes kalah ya wah hebat kamera jangan adab siapa bayu melinasi adab kamera cie yang man gini col oleh gaya baik boleh mesin nyana aja pakai ke kota jam boleh dekat dulu ngapain pangengal dekat di pondok mai sarwangnya nyala ati lah aja mau kajang madap mana len kali mam jalan ini Daulangi dewe sengadon akolah sengadon akiwa yang kening tuh aku nak megeling nak keling tuh megeling jero aja lu nyen nah ya nuli dirang di orang raos nih kena bon itu bapak dagang sampin tuh ane moko nasnya lengar kok dia gomrang pijeman nas lengar kok gomrang tiang senja delen tiang lah watangan itu jero aneh ya dong tiang hidupku tanggung titi tiang watangan ibu teman jero ini bagus bagus tuh yang ada jero ada beli bagus siapa
Sing tuan lando mana tegak. Jejang made karuna dan jang apa? Made karuna. Apa? Man jodoh nenek buntar tuh. Cang, Yang ada. pokok apal ba? Ntar kenapa sih? Apal. Oh, jodoh bedesek ane badang bisa selam tuh itu. Yang gulet ba? Dia memunyi deh. Munyi nih. Adi bangke bisa memunyi ya. Heran bang, masih bangke ngabetip. Cenin ngajak dulu. Bangke ngabetip. Papung ide dulu. Bang sing ganti ke bes cicing bangke papung. Tanam daulah papung. Udah nanam. Padi orang paling bagus. Iya orang bagus pak, dia nanam. Jadi bangke merencang. Dia mau mikir. Ya kini san. Kini bal pinang di Kengken tuh. Olah sin papung. diragam jadi manusia ngapa maragat lakar singlu Sing idang papung jenak jening tuane. Kungkuman papung ke subur rusak. Tanam mengalah tanam. dan lalu po kan mapicungan malu jadi Ini tak mati. dia pasti ke lakar mati lah jadi tulungin dia Beli barang dulu kan? tanam bangke dia main Saya. ada sinya di Wah nanti ya. tulungin Sing kali. nah mestinya tulungin kini nah jadi beli sing bisa pada tulung kan anak kan nyama beraya manian beli mati saya masih ada tulungin Sing idang nanam ini. tidak nanam bangkian pendidi Oh nah. main Baca. main dalam ya loh Aku mati. Aduh mati kok ini. Ini kok aduh. pas keliwat saja beli gulai nih dan bangke pengumis sing ngentot aja nanam Tuh kan kok ada. oh Ming, apa di pasarnya di situ periksa Mimi kantong. Mesti bebas deh, mesti bebas. Kengkenan tanam deh. di pasarnya Oh. pesta pas Bes. mana nih kisiram kadang kosong Nade, ada wih, turun. kamarnya kelas limanya pegang limanya mana nih Mau bareng. wih warnet Wih, ini deh Pak, air batu. memeh Aduh, Pita, ini orang. ini boleh kadang ini pas tanam Didi urugin. Oh, Cenin Jambo, kau bertaruh. Ben kakek ho. Mati-matian yo. aliang pinget cenin. Lebih unang nih. Aduh, Nih Pak, mana? Pangado setanan papung. Lawang dongos papung ini. memeh boleh. Sinang pinget cenin. Jadi mati urusan toh. Orang isilin pingat, apa isilin Aku pak? ingetin. Kene anak mati pangalon nak ingetin. Harus di gumuk itu isinya tulisan. Kali matinya. Tulisannya kaki atau pembelang kan? Dukuh tanggon titi. Kulit kayak tulisannya dukuh tanggon titi meninggal dengan selamat. Dijadu nok meninggal dengan selamat. Alasan ini karena apa aja bakat pamor ada. Tulisan kan. Mati nang apa? Ian
sing urusan tanah. Deh lalu, para bang kamu ini. Wah, mes lah deh. Jangan bangke mereka. Oh bahkan, nih kamu apa nih karena mama pingat ya. Pak Dijana jangan ya. Oh itu ya. Ini. Oh, Pak Nadem. Ya ada liwat. Dan nanti ada lijo. Ya ada nak liwat. Nak liwat. Kenapa pada ngingetin? Coba. Bahkan ada macam. liwat sing kena pada ngingetin. Nak beliwat, kengkeng ngingetin. Saya ayah ada nak liwat idang pada macam tu. Oh gitu. Bangke itu ada awon bangke. Ini ada man. Haji Muhammad. Suk semua bako. Bapa, apa ben? Apa ben? Cening subo Lewat di bangke ini. Aulah bako ini. Nejani tegarang toleh. Kelot kangin cening, kelot kangin toleh. Ada di tu tieng. Jemak dona. Bepel. Bangga ide cieng. Aduh. Awak kenapa? Angon kenapa? Oh, cieng bang ide cieng kuning kayak gini. Kini, aku semat. Jadi semat. Ini kamu sahan rago tuh. Yang jang mendagang semat begarang cewek-cewek. Adik, itu beli semat, beli komang apa sematnya luang gilik-gilik lantang, gede. Demen je cing ada semat gilik lantang. Semat gede-gede. Semat go expired. Nih, Awak kan aduh. Cieng bang. dengan jenenge kaden mau dagang tua. Ingin sebet angon sana deh. Oh, bang ide cieng awak sana. Do jeneng pari cedo laut tak jemaat Dijana kan ini. laut tak Ali-ali deh, ali-ali. Aneh ngerawat nasi sekan masih. Oh, aneh ngerawat. Dia kan ini. Berkira mati mana terdieng ya berdetak banget. Oh, Ada nak pipis bang balik kantongnya pedang sing misi. nana kengal-kengal jeneng boleh Sing misi apa? kalian bambu jeneng kalian bambu angon sana nih bu. Ini pedagang tua ya. Aduh, Bin pedagang tua. Nyenawang. Nak mati ngurin mang hadiah kene sing tawang nyanan rezeki tetep. Oh. jadi biar pedagang tua. Dagang tua main. Naik sana, Sana Ukir. tapi ukir. perada, pakmu. Oh panglung yo. Iya nawang. Kemudian nunggu di bapa. Oh. Bangun ide lakar sana. Angon pedagang sakitnya lain. Saja udah deh, yang kita cocok nih. Aduh, Jani mirip ada perubahan sakit yang saya kena masih bahan pas Kemarin aja, cewek loh. Baik, sambil udah si jadi saya baca harap lo Boleh lah, boleh lah. si sama apa? Balas sana aja ya apa lo? Segar saja, engke ya, kadek ngomong-ngomongan, yang bahasa ngetes masih rabot mau kejar kedas, artinya lo ya ditukar. Nah itu Hening, yo paling tua ke nyilam. Prabot masih sugosto. Alo nyilam. Nejani pangseng engalan tengahi mo. bagus sangat Dia yang masih aku sugosto. oh, nanti boleh lah. Jalan engalan mulai kamu. Wah lo, tuh yang dari kene orang kamu Apa sih? Jauh nenek bapak lo.
palidanake aku Ratu Agung nabi mawenang pun Cokore Dewa ngewentang nang utuh sering karang kepatira medal sige Ratu mangkin Nih jani geladot pedakan kapin pakudan paman. Inik nabi ke bawah semang. Depang nih subuh liwat-liwat senten buka keni. Kemudian dari sing ada panjang teka ngai kepuri suri bencana. Nak kengken tuh untuk paman. Sugero di tiang matur kadi mangkin. Medaging kadi bawah sepalungu Cokore Dewa. Gumanti nenten-wenten banyak takil. Kepuri kadi mangkin. Nabi sani mawinan. Aku nih mawinan. Sampun ditiang seselah Ratu Agung pemekas kewentanane puniki rika ring pegate Pak. Apa ada? Ipun parekan palungguh Cokore Dewa imade karena memulihkan punika jatuh. Sami semuyuk banyake punika raris rauh ring pekubuanipun. Duane makue pinunas pengidehipun rika kenten. Doyan sing gelah medakon, paman sing matur, ulin mengelo sebaban paman menggabang undok ini. Nyalit manah dikang ring palungguh Cokore Dewa. Nabi bangunan kadi punika sinah palungguh Cokore Dewa. Brahman dia nungkau ring sikian. Di geng-geng gelah sing pedih segala banyak sing ada kayak kepuri. Doyan keda adon paman. Kenapa gelah? Uli kijaman matan paman kana bergelah narko. Yang kene undoknya paman masake ne paman. Sama to paman ngemadakan panguwuk suri bencana ne kene kena paman ne. Amat nenten wenten manah diangkat di punika Ratu. Ne jani kang wang kitan paman ne nah. Galakan puri. Matur gede beli aku. Tenang dia dewa kanting amres kene. Di geng-geng ini yang terngamres. Ni mangkin sampai nunukan pengapih beli sayang. Bang yang jam suan puri. Nah benar matur. Apa atur aku kapene adi kanti ketu ya di. Sugero di tiang matur. Wenten bawa sidayari ring sikian tiang. Mawenang pajaan enten-wenten rauh tampil kepuri Ratu Agung. Mana matur benar. Kenjen pilih punuk nih. Sampun saking suwe di tiang seselah. Punika ring pegate Pak parekan pelungguh Cokore Dewa imade karuna memulihkan puniki jatuh pulihipun nyambut kebosanan Pak. Makin kewentenanipun Ratu Agung sedang sikat makin kewentenanipun. Nabi pinunas banyak sida kesiden. Yenane tiwas presida suke, yenane sukan presida kena penyukan kadi punika nika mawen raris modiosa baktenipun banyak ring kewentenanipun made karuna. Oh, ingin kene unuke. Patutnya Agung kamu jangan nyelah. Tagih sadang tuake. Yang ahli atas restu. Ini ada di jagat ini. Ini kegertaan jagat. Ini depannya gelah. Mana nih madang. Apa adanya? Hijau utawi. Apa dia mah? Patut dia matur kepuri. Tuh iya sih ada matur pendangan ini. Sejak Agung nih kamu. Oh, yang kadi punika bangyang di tiang malih nyelahkan kewentanipun made karuna pelungguh Cokore Dewa. Kalau kene inggih tagih yang benar-benar. Raris Sanan tua ketagih kene yo. Yen sing bango lautan keke kena ke Agung mati ayo. yang kadi punika bangyang di tiang kadi mangkin ngumarti pelungguh Cokore Dewa. Inggih
dadi pegawai negeri dinas ngoyong. Kini dadi nak sugih. Tumen-tumen negara sugih gitu, Bu. Kalau orang kaya sombong wajar. Tetapi kalau orang miskin sombong keterlaluan. Ada kuliah sana tua. Cip, ini pengangguran cip. Iya nak lacur, kengken mau bangkes. Iya nak lacur ke sepidan, mau bangkes menuju gelem, len. Krisis. Yang jani aku mau sugih, len bangkes. Bangkesen len. Oh bangkesen len. Sukses. Ini udah hati yang berada di sugih, mau bangkes kan berbeda. Len. Ih, Jangan mereka. beliang yo, aku orang. Nu ni tahu kita, kok sugih nu dang lagi nu pelak kadrok deh kadrok. Beli sugih kuliahnya enten makena beli. Udah bapo kemang sanan tua. Di bapo matanam setan ada ngabang apa? Beli sugih mati dong. Sombong jadi cuma kesugihan. Kawalang sak ke di bapo. Ulian bangun ide sanan tua ke di bapo. Awal mungkin mereka kepakane jeglais ke boleh kati sugih bukan jadi si keuangan apa? I bapo kan kena yang punyung yang cok. Iya saja. Kenapa deh kan? Abang punyung i bapo nih. Kan mau punyung ya nih. Oh nih panennya begenap. Oh anak mah. Buang ben besik. Apa? Apa konen? Nasi lanying sing isi. Pak nasi lanying. Tumpang nasi lanying tumpang ada tuh. Tuh jin gitu. Nabeng aja tumpang nak marah. Main mana? Dalam nih bapak. Ya tumpang kan sing isi. Jalani bang, uli pindah coba kecewa lo nasib. Lala sudah kalian di papon di lagi di tempat bisa. Tiga jadi ale dulu. Dia ada gumukan lo. Gumukan. Ini udah ngelaga gumukan. Yang boleh nuanya. Rumahnya gitu tulisan. Tulisan Duko Tangon Titi Ibapa Papa Ayah Main yang aleraga takut dan ulang-ulang lena mau saya akan menggunakan mereka beliau nak pada Duko Tangon Titi bangsa malam tawangnya sujata dengan mati ini lakar bongkar bukan ada maling pes bolong si kawan-kawan lah ampun awang dalam mau lengah sedawa nama munyong siap awang hirap dia mau munyong lah kan polosin orangnya polosin pa suksema pa dia tumben yang saya nggak ingat nyaman jangan ini klik-klik beli gulai beli apel jadi yang main apa pujung kangwang mau coba kangwang mau ngeros oh semua dojin mandro coba jangan mandro sih bisa kalau bisa mau mandro dong oh kangwang po nak sing ada apa nyan po wah nasi punyung lak pikang misi bapo de demen bapo
Tunggu dah dari ngawang-ngawang nih nggak tiang ada puji mo. Iya nak bapo. Dia mirip melah puji nenek mo lo. Uji apa keuangan puji ujang apa? Tindakan awas bapo. Jangan mau jadi bapak. Bapak. Mana bagi pesan bapo jenis. Ada ini anakku. Nising jada lendua. Ajak keluar nulungin anak. Dadanya bapak saja nih satu hubungannya mo lo. Aduh bapak. Udah dilasak pengalai yang mati. Sapong alih jenis mati. Ulian bapong kaparajaya kapisunaya. Pawenan bapong masih lapuk. Netuake mati karuno kane nulungin. Nana pakai Semua yang memang jadi bapak lagi mati. Bapak super rumah sakit rapan tiang bapak. Bakal gelanting ini jadi mo lo. Pakainya pedang untuk kena mulut tua. Pejalan bapu. Alon-alon. Bapak pejalan bapu. Konen kadirasa perangkat yang lantau. Kewalan mulung pejalan bapu. Lumadak lumatik bapak. Mantong harus ada melah. Ngemasin mati. Biasa yang Mati karuna. Itu masih apa? Mati gini kata bapak. Umah bapo ni subotlah. Sing ada dongo si jening bakal besayo. Kijo ya pejalan nadi. Bapak mantong harus ada melah. Ajak ianya nadi. Cingak sedia mulai di gede. Ajak anak bapo nadi. Kenapa? Anak-anak suar-suar sobat kamu tuh Mares sumekan yang membeli ya sih bang maka jakonya sekali pengalung ya ada kuliah nih bapak nih ada harus mana nih bapak kesengsaraan gini sing rasa sing umum bayar tiangnya beli koma Yang made karuna. beli made karuna Beli kulit beli yang menadak. Kok ngapal asmara putra. ane madan lo belongnya Tiang beli. lo belong tuh Ada Yang mongkek. Nih lo mongkek. Yang mongkek. Lo mongkek. nih nih Ada tiang itu hati lo santi beli. Nih. Tiang lo luas ada. lo luas Apa tiang jadi hancur segala meme bapak.
Umadian masih suka pulang. Gini. Jangan laku dia. Mire belum masih subuh mingat keken raos si bapak. Sing dia belian nih nomor di bapak. Beli aja dulungin di bapak. Bapak mang ide sanan. Ulian sana beli suka aja dulu sih. Tadi kene ngeredak beli emas iki. Saya sombong beli. Jak beli jadi angka pengen beli. Lah jadi menyamu. Tiap nyuk semang pesan lekan beli deh. Beli suka, beli liang. Kewala panah-panah di bapak sengsara apa guna hidup suka. Dan dari ulo rawas lan ke pondok beli sing keuangan apa? Tolongin dia. Dia kadang orang tulungin. Cuma beli sebuah ada villa dasar. Wih, Dicoba. Sajang. dasu pila. Ya di kamar 236 banyak. Kamar cing lah pila wadaso kengken nomor 36. Nah pernah hebat. Legan beli nih deh dia. Dong semua dia meratin jadi beli. Dede ramak itu sukses. Aku aja pagelahan beli nih yang beli. Itu pagelahan dulu aja pokoknya. Main pegelahan lu beli lah orang aja Pak. Jadi ini pondok beli ini pagelahan itu. One membangun beli one sempat. Aja aja. Yang lihat tahu kan. Saya mau ayo. Sud, lu sebuah diambil kau ni lu lega melih. Kayak kerja sebuah kena duit beli barang ngerasan sebuah. 5D. Kayang kejani tiang konen presida bakal ngesapa. Paunukan batin bapak dia ni. Dong subuh lantas beli. Konen mandi yang mayang utang kapening reramu. Nejani bapu subuh ngalahin mati beli. Kini lu bermakina panggigisan sebuah kena duit. Di manusia perjalanan itu waktu dulu. Lega, maurib, pemeragat lakar mati. Kadirasa niat yang peninggalan lu mengeling. Di bapu si lakar muali itu beli. Di subane ada raos beli ni buka ketu maruk kapenin dia. Mara dadi mutu galang apa ada kena dia ke 5D. 5D. Jangan lu. Namai malu beli. Yang marah udah beli makan aja beli ke mahapal. Ada ordo beli. Ordo apa tuh? Lacur nih beli lacur di ragu beli. Kengken lacur kengken. Sana nih karsang gini dan anaknya aku. Hah? Sanan tua ke lo? Beli nak tinggal masih kendo di bukan. Sanan tuh. Ikan aja nih. Ikan baru jadi ikan sudah kalau sampai. Yen kanti ambil lo sana nih. Apa lakan botol ini? Coba. Salahnya kau nggak bilang. Ada kalau orang naksir. Jadi lama kena aja makanya. Kengken berdaya pangsing katur sarang dua itu. Nah, cing lah itu kengken tuh. Kengken apa deh? Beli buka Nang aja lu makejang beli. Nengil bel. Nang pedi ngahang malu munyentir ang beli. Da beli mapanganan sebet tajak makejang. Seng dadi seng pragatang yang sebet beli. Beli. Yang lu. Jani kene san ban medaya nang bangun malu beli. Jani kene sen ban medaya. Apa ni da dua gong arsa yang sana dua kendo. Nih jani lah ngadang pasti umaran beli. Hah? Jalan mau Usi umaran. dua benar beli. Ada yang mau bantang saya marah apa?
Tuh dia nggak dibeli belum. Sanan tuak itu angon batang si Omar beli. Mat-matan saya marah nih. Nyen jo presiden negesin. Sanan tuak itu turmanik patut tegas sio nih. Do pina kejayaan di Pesiwomaran kok lo. Tuh menang. Benar. Turmaning pikolih anak kejayaan di Sigadolen. Tuah sanan tuak si dekatur. Turmaning iya nin muani anak itu presiden negesin sanan tuake. Tiang bisa dia bakal besomahan. Menjauh kepat lawanin aja nak muani. Kini lo di Sumane pindah-pindahin beli. Bakal ingat beli. Adi nawa ngasih sanan tuakinya. Man beli si nawa. Beli si nawa. Oh beli nih nampi kan pas nawa. Beli nawa. 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 Sing apa gue tiang sing apa uno. Menjadi kengkeng nih. Tiang ane nawang Hah? tegas sanan tuak itu. Iya, Apa nih bapu nunen tiang di pengitian bapu. Oh. nawa. Ilu nawa. Iya gitu itu udah bawa pesu. Adik gitu. Tuh dia. Jangan ada nggak bagus. Orina tadi juangnya sana. Liusan dayaan beli ya. Aja nih bojak itu. Jangan setuju jangan ada saya marah. Apa? Lihat guys. Jadi panitia rago. Hah? Ada si Omar rago. Ane nawang jawab ane rago. Ini dari wasit dari jurinya. Jang. Oh. Apa lah juri? Jangan asal lah ngomong orang sana tuak ngomong aja kalah. Karena sing bakal lu santi sing bakal. Papan juri. Tidak mudah. Tidak bisa diganggu gugat. Nah. Ya gitu. Begitu lah. Sobiahan Jalan. Nah. Beli jatnya. Apa bang? Padakan, yang pajak, percaya bang negara. Ini itu jangan nih. Tuh. Oh. Curi kemungin ini negara. Nah, pada aja. Vaksin ada makatak sana nih. Asal buat Jawa apa cak leh. Kade rasa mana cak pilihan. Lihat. Lu santi sing bakal. Awas kanan katur. Yang ada nak menang, dan dua kehilangan Nusanti, kehilangan sana dua. Nah, ini. Karena pesuaya baru. Onen mulai. Nyoba. Oh nyoba. Oi, wana. Apura niki. Bawa perang itu saya napi. Wih, liu pemilang masih kemarahan pengiring. Bilu cuma marah. Liu. Beli. Wih, langsung gerak apa kan niki perang itu saya napi. Bagus perang itu saya. Bagus. Nawagan titian mau saking Bukit Seni Gumanti patut pisan. Jadi kemilang teh. Niki masa patron sarang kali. Titian sarang kali Iya. Ledangan. Wadah hadipun iki kowe tenang kono dia jadi kaketan. Terus begini. Wah, ini. Ada kilo pesan enggak? Nah, kaki beten enggak? Woi. Iki kena sawo mare Waktu dulu jelas. Ada pertemuan lagi waktu ini. dengan wak raos kengkeng ukur saya mare ni. Pemilat tu jangan ada lem jenik kelih tua bajang mara dewek tua je. Nah, aja pasti ngelan mati ini. Aja mana? Bukan kalah bu. Ya, apa betul? Ada wagang bagus. Sir ada pesanan ya. Bapak Madan Kanjeruk. Nah, ya kalah boleh asal. Apa kanjeng? Enggak. Enggak boleh. Kanjeruk bakal kalah.
kok kerdakona. Ijen bungot ya. Nih bungut kene kok. Kagak jangnya bungot ya. Nih sing bungut nih Apa? Sujen. Sujen. Tuh. Bawa keluci dari jelema. Oh 58 tahun. Oh, benar begitu. Memang pensiun. Itu bangnya jelema ke dia bina. Ada gitu. Jeleknya jedam ti. Mau stoknya buat lah pabrik mau mati. Oh, gitu. Tenang cahaya paling terakhir. Panitia, Ya. panitia kan, panitianya ada nih. Mang apel. Apel, ITC. Ada. Ada ide tuh. Apel. Ada nih apel. Ada tuh apel ada sajeng nih jam. Lu mau apa mah ada buah-buahan ini. Nih, gua makejang peraturan katuran pangbaru milu bareng masih bareng. Asal berkelas sebenarnya peraturan rau. Saya ngado sih gue nasane. Aduh belinya. Adi kawijen Milu mah sama marah nih. Inggih. Ratu, Kang Milu. Ya, Kak, dah tua saya di balik. Bapak dengar tuh Pak. Juri. 100. Sarang Yola sinamia. boleh aja onyana yang kemakatan sama marah. oh cager. Di tiang ngelung suruh latihan ya bosku. Nggih. Rat. Oh, ada ngegembal. Sarang sinamia sani Menang dumut menang. ina yang menang ah bos. Nasi di. Wenten sani jagi atur panyumbraman di tiang Samatra. Aige ratu sarang sinamia. Sani sampun prasida leda. Ngerawin ini karya si Wamaran di tiang. Sani mangkin wenten atur di tiang Samatra. Sani pinaka bantang si Wamaran ni punika boy wenten tios. Puniki wantah sanan dua. Sang sapa si Raja Malih bos. Sani presiden negesin sanan tuake puniki. Semaline patok tegas ipune. Punika sani kebos Jayanti ring Tasi Umara. Semalih ni pikolih nyani boyo wenten tios. Sanan tuake puniki jagi katur. Semalih ni yenin anake punika lana. Titiang misa dia pinake rapin nake lanang punika. Besik mansanan tua. Inggih Pak. Aduh, man rapi ya. Ya makanya ya. Nah, nggih. Ya, Adi punika mungguin mat-matan saya marep. Duaning sampun kemana anu pejam. Sani bini hajeng ngerawin polo dijam. Wancah saking puli saking suli kencana. Ya, malu. Nah, terus Hah? Mana kan duit dumut? Oh, toko. Kalau kene tapi du ya nawa mah kadang yang mana? Aduh nyuang kadang di dia ngajak sirap tuh. Wah, sudah di. Udah ada sih. Ngono mengal mo. yuk, Pak. Sanan dua. Semangat baru bangun. Duaning sampun puput. Telu beng jungo. Adik ketu artinya bok. Duh dah wajah. Ada. Aduh makan aduh. Benar tetep. Apa sih? Kan. Ampun. Leh. Pleh tu. Boleh. Nih jangan tinggal, nih tinggal. Ya. Buyun. Juga rapi kene nyon to kene. Sudah diangon mau kipok sirah kok. Vertigo. Si sirah angon pengipangan. Raja gelam-gelaman masih pamilu. Arten sanan tuane. Oyong udah bekemblong udah kepeleng candak pokoknya. Sanan tua. Artene abese sanan tua. Artinya tuh artinya. Dah dua sanan tua. Lu. Sanan tua. Coba keras setruk nyananya. Ada. Adi cara laci-laci karak korot gitu ngidahan. Nggih, duaning sampun can mulihan. Makin siosan niki sarangkali jaga ngawinten saya marep. Nurusan pemilihan Iya, nurusan. sani makin ngawin sih. Oh, niki Nurusan radu dua aku. Yang awak makan yang mana? Ada. Salep saja. Salep itu. Lu agung salep. Simon
sururung titiang jaging laksana yang dadosnya titiang manut tatas mining dukun sang sapu sire sang ngemilatan niki Panitia. ini dadon ngemilatan titiang puniki niki Itu Malisiki nggih. kakak jeruk nggih sane dados bantang pewisau kuno laksana kuat Nggih, betul. Tapi tegas nih kau. Tegas lala celele. sanan tua se artinya sesana nan keginan tu tujuan wa irake apa modern perangkat Baru bangun. juri kuang pembang penasaran Udah bagus. Iki selanjutnya nih terus lihat kumanti pacang militer saya baru durusan tegas sanan Pak. Nggih. Titiang nyelanggala. Praya nyarangin ngemilatin daging pesewa maran duit. Mapi tegas sanang tua. Saking neking tuas. Nangun jagat mangderahayu. Tuwak manah titiang. Sami kawang kuning ketegasnya. Yang makanya kalah. Sanan tila, iluh jeng hoyong rumah di pondok. Ayo. Semangan baru bangun. Coba pakai minum dong. Kak minum kak. Oh. Enggak. Udah ngomong bungkatnya nan. Kak besuge nih. Ngomong konen suge dia setruknya. Enggak dong. Semangat. Kak minum. kak sebuah do dini Nggih. tertegar-tegarin numadak sida ban peka nyawes apa gunahan sanan tua itu Nggih. Enggak ada. Begenit nih, begenit. Juri apa? sanan tua maka ngaran sesana sesana harus sesana kan ingat Ci Sosano. Engkel ada di sini mau. Kamu lihat nih. Lima deh. Dong subah deh benah tekan sana tua itu. Lah, Sanan tua. Sing melah pelaksanaan yang buka ya. yen kene wicarane rasa penwakin nil sangka ngeke daya onen pragat sempurna kemung nak kengken uno lawan saya kang wakil mulai melipatan akan wakil mati dini ngetokin di over mana aduh. Yang dijani beli. Nang ilingan. Kadi atur titiang sane sampun. Si Raja sane nulisan saya mare dan presiden negesin kaum mapan punika ini benang disekat di luar nawang itu mudah Tua benang saja. Ibapet ane melatin si Wamarin itu dua benar tegas sanan tua. Aduh, oh Bapak. ibaku baik dekat bapu Dan konten perangkat. Tadi ngawang-ngawang ada suara. Cara Bapak menjadi nih. bapak gue nekai. Nih, Tiapa. yang bu sesana gumanti teges sanan itu pangerap daning kali murkaning jano wimuhu wangerebut adukar pada wangerebut kawirian bumi ini kali juga nih manusia ini kepedangan konyang makejang
pada ngerebut tongos, ngerebut linggih. Tuan uring berdia makul lawan beretara wandawu. Yang mekerah mesiat ngajak nyamuk ribu kinayo pak kesaraya musuh angon bersayupan mawinan sesano ne manggah sanggani sana nendo mudegan jening degan sesano ne pangmanggah angon ni dewo nyangero pekayun lan wacana mapan bumi janini darmo kinurah kepatutane membadeng jani jening karuna nyen kaden jening dane ane dadi nak lingsir nyen sira kriyana patih murah. Aduh, dadah Ampura Gusti. Ampura dia Gusti. Nah bapak sing mesti salah papan cai sing nawang unuk petekan bapak mai Gusti. Jadi lautang jening iring kriana patih murah kemo ke suryo kencana mami dana sira kriana agung mapan agung dosa kurang pati abesip pengide bapa de karuna Nilo Santi piatu karma ni dewo hingatang dap kasukertan jagat di surya kencana dumugi bersida memulai kami asap ning kalian bapa jenis kalian Bapo. Bapo mengungsi studio lo. Suat moto mengelilingi Bapo. Sane mapikole menang repas saya marang wadah Gusti Dingsir. benar Yen wadah kangkat atau ditiang kantun lo santi kantun baja yen wadah ledang wenter jaga tunas ditiang pajeng ring Gusti Dingsir. menapa kali deh tening Matur sane tunas ditiang terwenter tios Gusti. Gusti kan sampun Dingsir niki. bapak dulu sebut dulu bapak Yang matur munto ke gugup. nah jadi gege Ampura di tiang Gusti. nah Gusti kan sampun lingsir. cuma lingsir bapak keken Madi karuna kantun truna. Makin banget pinunas di tiang ni Gusti. Gusti kan sampun lingsir. Sing prakadang bedat tuh itu jangan matur nak. Gendane Gusti kenang Beli gule matur. Nawa Kang Gusti iapel tan pedangu, imade tan pedangu. Pakai dijak matur ring bener Gusti. bener kalau mau tahu di rawas saya Lo Santi kantun baja. Nggih. Madi Karuna kantun truna. bener Yen dados di tiang nas ring palung Gusti. Gusti kan sampun lingsir. Makin tunas di tiang ring palung Gusti. Made Karuna Made Karuna kantun truna. Tunas di tiang ring Lo Santi. Kajang. Gusti kan sampun lingsir. Luas pojok berkeluduk nyangkat dong. yen keni tanya keraos cine sebang di kena pun bapak ngerasa Iya. sing dingah mara lu santi mula pejatuh karman cenenge Raden keto bapak dia ngeraos mara Nggih Gusti kan sampun Dingsir. ben bapak tahu bapak ken bolingsir keto ada pengucap-ucap bapak nih Ditiang ngajan sarengipun. bener Cocok deh, cocok. hei malu malu den Apa aja ya? bapak teka main ujian kaden cai
Sehingga oleh cai tak apa ngerah pemenang itu. Kenapa pengudian? Kenapa pengantenan? Kenapa ngajak mulai? Papa yang Ampun lampu. ngajak mulai, Gusti kan sampun lingsir. Ben. Papa tekemai. Mula sing adelen. Karnyase kertian jagat teh mapan kena ruhara kadijani. Sangkaning pekarden ya ipateh agung dipuri. Mangkin kayun palugung ini sampun api. Jadi gini, Ya. lautan saya kemau ke sudah kencana. Walasan kengken kematian ya dok kuku tanggung didi. Yang penyidang cai walasan tu yang tuan. Beli made. Udah beli sumanang saya beli. Ada pengedikan Gusti Patih buka kedo. Laksana yang beli. Ne ada sanan tuakin nih. Ne sanang punut beli. Sinak sana nih momong kalau dursila di jagat deh. Prasida pan beli ngelebur. Prasida pan beli bakal. Mendengar tu. Sub semua. Pangliasa kerten bapa di Jakarta sida paripurna melajalan. Asa boleh ki Gusti lingsir. Yang kadi punika pikasar pada Gusti. Manda tijang muputang ibu di padadong pamit. Panda makin tijang. Ragati mati si padadong. Jadilah ancam tekannya. Kengken yang diolehnya. Lan kata Numadik. Pemargani beli made. Presiden mapi koleh. Lan Presiden jadi. dikjaya rik payudan. Sehingga rumah bapa malu. Di rumah bapa bersada kamai. Main jalan.